Amudaryo rayoni Yakubboy ag'a fermer Yakubboy ag'aning fermerskiy хозяйствоsi Amudaryo rayonida. 4-noyabrda egilgan bug'doymiki. 4-noyabrda egilgan Yakubboy ag'aning bug'doyi. Vaqtamin plantasin sparagin 2 marta sevildi и sho'rga qarshi 1 marta Salti Pro preparati 2 marta 2 litrdan gektarga sevildi. Bu yerlar Amudaryo tumanining eng sho'rlashgan joylari ekan, yerlar. Amudaryoning eng sho'rli yer, Qilichboyning bu yoqda Turkmaniston men chegara territoriyasi. Bu yerda aslında sho'rli yerlar ko'p. So'ng uchun Salti Pro'ni специально shu yerga sinovga bergan edik. Neki natijasi. Ne baqsari, пожалуйста, neki biday. Ne to'liq dallarda to'liq. Mana shundan chiqqan biday neki. Нормальный biday joyda. Ata o'tgan yillar fermerlar bu yerlarda qurab bidaylardan emesi. Aslında nalining bari sho'r qiyib, sho'rning oqibatida bidaydan ko'p ne qiladi edik, ziyon ko'radi edik, sho'rni nalda olib ketadi edi. O'lib qoladi edi sho'r qismlarida deydi. Bidayning nali saqlanib qolgan to'liq. Hozir kombaynda da bor ko'ramiz. Qadrli yurtdoshlar, mana biz Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidamiz. Xabaringiz bor, erta bahordan biz juda ko'p butun O'zbekistonda katta shov-shuvga aylangan shu Qoraqalpog'iston Respublikasida fermerlarga salkam 1 tonna miqdorida preparatni sinov sifatida fermerlarga tarqatgandik. Aynan shuni sinov natijalari bo'yicha biz mana bizni Qoraqalpog'iston Respublikasidagi rasmiy vakilimiz Duysenboy og'a bilan birgamiz. Hozir Duysenboy og'a bu qaysi maydon, qaysi vaqtda, qaysi preparatlar bilan ishlov berilganligi haqida aynan bug'doyni hozirgi hosil davrini hisobga olgan holda mana hozir yana ham aniqroq o'zi Duysenboy og'a bu haqda ma'lumot beradi. Natijalar qanday bo'ldi, bular haqida hozir Duysenboy og'ani o'zidan batafsilroq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Endi buni hamma o'zi ko'pchilik dehqonlar, fermerlar yaxshi biladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bu sho'rlangan, yamasa Aralning astidan ko'plab miqdorda ko'tarilgan tuzning oqibatida hamda suv bilan undan keyin o'zlashtirilmay qolgan har xil kimiyalik makro elementlar yamasa to'g'illarning yerda ko'p miqdorda jinob qolgani oqibatida sho'r bizning territoriyamizda yildan yilga juda ko'p miqdorda osib boradi miqdori, sho'rning tuzning miqdori. Endi usunamdagi kompaniyam usunslarning fermer dehqonlarning usunslarining arkasındamdaki o'zimizning usunslar iltimosimizning arkasındamdaki Anguzal Agroservis kompaniyasining direktoruna anayda Georgiyevnaga iltimos qildikmiki, shunday bir sho'rni azaytadigan, sho'rni bir jeb az miqdorda bo'lsa-da o'simlikka o'suv davrini yaxshilab beradi bunday bir preparat ishlab chiquvda yamasa sonday bir bakteriyalarda topib ko'paytib beruvdi bir iltimos qilgan edik. Ne bu yil shuni bahordan boshlab ishlab chiqib, qism bilan soni izlanish qilib, ne hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 500 gektarga shamalas yerda bizlar shu preparatni sinab ko'rdik, Salti Pro preparatini. Hozir bizlarniki Amudaryo rayonida turibmiz. Bu Yakubboy Asharif fermer xo'jaligi bizga bu yildan boshlab murojaat qilib, sol birga istasak, bizda o'tgan yili bidaylarimizda sho'r qiyib ketdi. Sho'rning oqibatida yamasa sho'rning ko'p bo'lganligi sababli bahorda ko'p nalimiz o'lib qoldi. Bundan tashqari bidayimizda zang, qo'ng'ir zang ham sari zang degan kasallik aslında Amudaryo rayonida, bundan keyin Bulayarab, Xorazm rayonlarida, Buxoro, Navoiy rayonlarida juda ko'p tarqalgan kasallik bo'lib hisoblanadi. Yine bu kasallikning arkasında o'tgan yili 10-15 sentnerdan ortiq biday ala olmadik. Kasallikning oqibatida shunday joylarga tushib qoldik. So birga ishlashib, bizga bir amaliy yordam bersangiz deb bahorda murojaat qildi. So'mniki hozir o'zi ayrim sabablarga ko'ra Toshkentga ketib qolgan ekan. Shunday biday atsiza Yakubboy ag'aning 4
ноябрьде егілген өткен жылы бидай. Со ерте бақардан бастап неке бактамин плантасин спареген препаратларын бір мәрте септік. Ондан кейін Салтипро деген препаратты шорға қарсы. Енді өздеріңіздің жүзі жақсы хабарыңыз бар. Апрель айында основной біздерде жер асты сулары жоғарыға көтерілуінің ақыбетінде жердің бетінде шор жүдәм көп мұдарда көбейіп кетеді. Міне соның ақыбетінде қыстан стресстен емаса қыстан тоңып арқылы абиотик факторларға ұшырап, сол қыстан аман өткен нәлілеріміз, бидай нәлілеріміз сондай шорға шыдамай көпшілік фермерлер соның ақыбетінен зиян көріп жатыр. Міне солардың алдын алу мақсатында міне сол Салтипро препаратын сынадық, неге гектарға 2 литрдан септік 2 мәрте. Одан кейін және сол кеселікке қарсы спареген 3 литр, бактамин 2 литр, плантасин 2 литр препаратын және бір мәрте септік. Соның ақыбетінде мінекей қазір бидайдың ахуалы сондай жағдайға келіп тұрып, мінекей қазір кемінде міне сол бидайлардан 50 центнер анық бидай алу имканиятына ие фермер. Міне өткен жылы 15 центнер алған болса, сол расходларын қылып, мінекей уақытында кеселікке спареген, бактамин, плантасин менен күресіп, шорға қарсы Салтипро препаратларын сеуіп, соның ақыбетінде қазір сол кемінде 50 центнер бидай алу имканиятына ие. Мінекей мына бидайдың қазіргі күндегі жағдайы, мінекей бидай толық піскен, дәні толықласқан, мінекей нормальный бидай. Бастары да уже иіліп тұрыпты, мінекей бас иілді деген гәп, уже бидайдың дәнінде маңызы бар деген гәп белгісі бар. Соның үшін мінекей құрметті фермерлерімізге Құда қаласа қырманына бәлент тілеп қыламыз. Енді бұны Салтипро препаратын пақтада да сынап көру мақсатында қазір фермерлерге тарқатқанбыз. Енді себеп не? Міне біздің Қарақалпақстан шариғатында көпшілік жерлерде пақтаны бір мәрте суғарып егеді. Шор жуу мәселесі бір мәрте болады. Бидайда да сондай болады. Шор жуу мәселесі бір мәрте болғаны себеплі топырақтың составындағы шор һәм әрқилы макро ямаса зиялы элементтердің бәрі төменге түспеген қалатында егілгеннен кейін бақардың күллері бұл бидайлардың стресске түсіп қалу, ямаса пақтаның өспей тоқтап қалу. Қазір именно сондай процесс пайда болды. Қазіргі дәуірде болып тұрыпты. Пақтаның әммесі қанша төгін бере берсін, астына мысалы үшін фосфор болады ма, культивациямен амофос, ямаса селитра болады ма, я болмаса карбамид болады ма, төгілерді бере берсін, бірақ өсімдік ала алмайды. Себебі топырақтың шордың мұғдары көп болғаны себебі ауа райының бірден ысып, бірден суып, абиотик факторларға ұшырағаны себепті бидай ямаса қазіргі күнде пақта стрессқа түсіп, өсіп, өніп, рауажланып кетуі қиын болып тұрды. Соның үшін мінекей қазіргі нәубетте міне сол фермерлерімізге имкан қадар сол диқаншылықтан жақсы хасыл ямаса жақсы өнім алу үшін, диқаншылықтан пайда көру үшін, пақта именно ғаладан пайда көру үшін мінекей сол бактамин, плантасин, спареген препаратларын, онан кейін амофостың орнына основной жидкий фосфор, икар-фосфор препаратларын, одан кейін калийдің орнына икар-калисто препаратларын сеуіп, бұлар тез освоение, һәм тез қабыл етілетін, һәм өсімдікке жүдә жақсы пайда беретін препаратлар болып есептеледі. Әне сол препаратлардан пайдалануын ұсыныс қыламын. Diqqatlariniz uchun rahmat. Endi hozir bitta savol tug'ildi-da shu yerda Dushanba. Mana hozir bu juda ham katta bir inqilobiy kashfiyot hisoblanadi-da bu Qoraqalpog'iston tuproqlari uchun. Ayniqsa bu Saltiproning kelajagi Qoraqalpog'iston uchun bu juda ham katta bir kashfiyot sifatida qabul qilinishi kerak-da aslida. Hozir masalan boshqa tuprog'i, hozir biz aslida Amudaryo tumanini bilamiz, unchalik sho'rlanmagan tuproqlar asosidagi tuman hisoblanadi aslida. Lekin Qoraqalpog'istonda shunday sho'rlangan tuproqlar borki, Amudaryoga nisbatan masalan shu Nukus atrofida tumanlar. Shu yerdagi fermerlarga ham bemalol tavsiya qilish mumkinmi g'allachilikda? Hozir biz asosan g'allachilikda buni sinadikda. Juda ham yaxshi, mana hozir o'zim samarasini, effektini o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Buni boshqa tumanlarga ham tavsiya bersak bo'ladimi? Болады, бұны біздер өзі басқа районларға да, арқа районларда мысалы үшін Қараөзек районларында фермерлерге бергенбіз бесплатный тарқатып, тек сынап көріп, соның нәтижесін біздерге айту мақсатында, видеосын таслау мақсатында. Кейіннен
мына неде Қараөзек районында Гүлмұрат деген фермер ініміз бар. Одан кейін Қалқабат районында Бақтияр деген іскер табыскер фермер қожалығының бастығы бар, сол жерде мінекей ініміз болды. Онан кейін міне Қалдыкөлде өзім барып сол атызына 2 мәрте сеуге 20 литр апарып, біріншісін сөптіріп көрсетіп, сол Шарабайға деген ағамыз бар мінекей. Сол ағамыздың несін атызларында сынап көрдік. Ақиқаттан да ол сол нәлді сақлап қалуға, ямаса сол шор қалатында, ямаса шордың көбейіп баратқан жерлерінде соның қысқартып, һәм өсімдіктің дәлше өсіп, өзін алып, рауажланып кету үшін имканият жаратып беретін жақсы препаратлардың бірі екені бұл сынақтан өтті. Енді бұны біздер Құда қаласа күздің күні сол фермерлермен маслихатлескен алатында енді бір мәрте ямаса шоры шала жуылып қалған бидай атызлар болады. Соны күзде сол плантасин менен Салтипро препаратын екеуін қосып бір мәрте сеуді тапсия қыламын мен өзім. Себебі плантасинді біздер Амудария районында толық сынаудан өткердік. Элханбай ағаның жерінде күзде сынап көрдік. Қожелі районында Рашид ағаның жерінде күзде бір мәрте плантасинді сеуіп сынап көрдік. Міне Мұзафар деген бір ініміз бар Амударияда, Ишанов деген. Сол Ишанов Мұзафар деген фермер қожалығының бастығы. Сол ініміздің фермер қожалығында бидайларда плантасинді сеуіп сынап көрдік. Плантасиннің тикары қасиеті күзде тамыр системасын рауажландырып, топырақтағы фосфор калийді өздесуіне үлкен жәрдем беретін препарат болғаны себеплі соны бізде сынақтан өткерді. Мен өзім лишний тапсия қылып, мынаны себің деп. Оның ақыбетінде осы тамыр системасы рауажланғаннан кейін өсімдікке азық мұқтары көп мұқтарда келіп, азық мұқтарды алу имканияты жудайым күшлі болады. Оны өздеріміз көрдік сынақтан. Қыштан ham yaxshi chiqadi bahorgacha. Ешқандай кеселдік, басқа не болмайды. Енді қазіргі уақытта міне сол плантасинмен біргелікте жаңағыдай бір мәрте себілген, бір мәрте суғарылған, ямаса шоры басымырақ жерлерге егер бидай егетуін болса, сол бидай көгеріп шыққаннан кейін плантасиннан 2 литрдан плантасин 2 литр, сол именно сол шоры көплеу атсыларға Салтипро шор үшін именно соған 2 литрдан күзде бір мәрте суспензия қылуды тапсия қыламын. Сол Салтипро препаратын бақарде бидай март айында уже өніп шығып, енді уже бір 10 сантиметр, ямаса 7-8-10 сантиметрге барған уақытында, сол моментте сол көгеріп баса, ямаса бидайға жан еніп, ямаса бидай рауажланып бастағаннан кейін және бір 2 литр себуді тапсия қыламын. Бұл бидайға жудайым көп пайдасы тиеді препарат көрсетіп. Жақшан аға, бұл Амудария районында сол азыр екінші фермеріміз келіп отырған, біздермен сесіп атып, биылдан бастап некей Ағабек фермер қожалығы. Өткен жылы бұл жерде шордың ақыбетінде, одан кейін кеселік, септориоз, фузариоз, колосковый фузариоз, одан кейін зәң, қоңыр заң, сары заң кеселіктердің ақыбетінде бұл фермерде ұлыма фасыл болмаған, 15-20 центнерден артық ала алмаған фасылда. Енді міне биыл бактамин, плантасин, спараген бұл биофунгисид, білесіз, кәсәкілерге қарсы. Плантасин, бактамин, үш препаратларды 2 мәрте септі. Hem de şorga karşı Saltipro şurada azaytatığın şu preparatımızda onu da 2 mərtə septi. Son akıbetinde azimdeki bidayların körüp tursa ne? Bidayım neki toluk dəlləri toluk tüygen. Hiç qanday kesellik yok. Ne pожалуйста. Biday нормальный жағдай uyumasa. Bu rezultatlarını özünüz közünüzбен көріп тұрсыз. Hazır bu fermer bizlerмен birgelikte paxtaмен de ses var. Hazır paxta atızlarında barıp көрсетемін. Қапталдағы атызда пақталары бар. Өзі фермердің өзі hazır жиналысында бұл шыға алмай жатыпты. Барып көре көрейін деп рұқсат бердім. Соның рұқсаттың арқасында келіп жатырмын. Қазір пақтамен себілген пақта атыздарына барып көрсетеміз деген. Мінекей Ағабек Камал фермер қожалығының жаңа айтылғандай пақтамен, плантасин, спараген себілген пақта атызлары мінекей пақтаның өсу несі нормальный өскен, рауажланған пақта не гүл шығарып атты, пожалуйста, мінекей. Біреу, екеу, мында мінекей үшеу, мен төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9,
Ne 10, 11, 12 şana kumşa var ekan. 12 kumşası var ekan da уже. Paxta gulley basıptı. Ne пожалуйста. Нормальный элементтерді де жақсы салған, как болады, тығыз. Элементтердің арасы самыйғыларын тығыз салынған, мінекей. Енді бұл бір мәрте себілді азыр да. Енді құда қаласа судан алдын, және екінші мәрте бактамин 2 литр, плантастим 2 литр, и фосфомаксты 2 литрден және бір мәрте сеуіп, кейін су құрамыз болады. Әмме, азыр ашық күн яқып қойған бүйдей болды. Оңыздан, қайта басқа адылма деген даржылап отырыпты. Соғыдай ала алмай не? Bir yerde toprak kaçlar verdi mi? Toprak kadar mı şu verdi? Bilmeye kadar mı? Başını sıradan. Soğuklar başını yemeye başladı. Çoktan mı ne başladı? Biz bunu yeme başını sıradan. Operende bunun yönetisi azlıkta jegzette kılasın. Ettiğinden su var. 1200 kilogram bersen basın yemegen bolsa, sen azı 700 kilogram bergençe maksimum ya. 750 ga дейін. Бұл айна туа қанша берілгенін анық білмеймін, бірақ жазып қойып қана. Mine bidayning qara tompoq. Mana. Gram tөгін бергенсізді. Lekin basımında yok eğilmegen ya. Bir yıl sonra 750 kilogram tөгін менен 2 mərtə baktamin plantasi sparagen de berdiniz. Ne azı koyuyoruz dağının salmağına kadar bas eğilip. Bergen azıqты жегізеді de men so айтып атырғам. Тонналап бере бер, пайдасы жоқ. Оны өсімдік алмаса не керегі бар? Топыраққа қап кетеді де. Қалтаңа салды. Toprakka bir mərtə plantasi sparagen sevildi. Toprakka bir mərtə plantasi sparagen sevildi. Odan keyin kөгеріп шыққаннан кейін және bir mərtə plantasi sparagen жапырақтан берілді, солай ма? Жапырақтан берілді. Мұзафар Ешжан фермер қожалығы. 1200 килограмм төгін берген өткен жылы. Биыл бұған 750 килограмм химиялық төгіледі. Аз айтқанда почти что 50%-ға шейін аз айтқан. Міне азыр бас иіліп тұр, нормально. Яғни берген азықты бұл не ағам тапырсы. Құрмаңа беріп берсін. Біз енді бұны бар изучать етеміз де, сату емес мақсат. Бұны мүкәммәлләштіру дәнешінде. Азыр Салтипро деген препарат ойлап таптық та уже. Биылғы міне азыр кімге берді кеше? Ашырбайғадан сұрап тұрсам кім? Якубайға. Senin именно шор атыларың бар ма? Шала су ішіп қалған бидай егеміз ғой бізде. Bir сумен пақта егеміз. Болмаса қанбай қала шүйеге. Нәр шықты ма? Сөйге нәр, күзде нәр шықты ма? Сразу Салтипроны плантасимен қосып бір септіртеміз. Бахарде және бір мәрте септіреміз. Бахарде шор көбейіп кетеді. Қиып бастайды бидайды. Пақтаңнан бертен қиып бастайды уже. Шор аты. Сондай атыларың бар ма? Бар. Мен беріп жіберейін пақтаңа себуге. Былайынша тек сөйлесең маған результатын айтып бересің. Kuratın. Улума құратмайды. Шорды камайтып жидығын бекітеді да ол. Өткенде баяғыда айтты ғой, тым асқалдым деп. Соны апасы істеп шықты. Таза препарат та бұл. Егер сен сондай шор атызларың болатын болса, пақта атызларың, ертең судан кейін көбісі өліп қалуы мүмкін. Соны жоқ қылмау мақсатында саған ауылға барсаң, Салтипродан бер жіберме. Қалың жерлеріне о. Hasta. Allah şeyde abza birletmiş mi ne fakir? Allah şeyde birletmiş mi? Fakir orta tarafta. Tamam da yanında kutbetler geldi işinde. Ne bu tarafta? Ayakta ele bakman yok mu? Ayakta ele bakman yok mu? Суып кете берген ғой аз. Birle bakın yok mu ayakta? Birlikte mi hasta? Birletme olmak gereği mi? Bak ya. Ya, konuşuyor balam kişi. Bu birletme gereği yok. Oldu şu. Da isker tapısker fermer қожалығына бақтатызлары мінекей. Бактамин плантация спарагенде бір мәрте себілді. Бұдан 10 күн алдым. Мінекей бақтаның жағдайлары. Жақын көрсетеміз. Бұл бақтаның жағдайлары өсіп рауызлануы 47-27
sorti bu. Endi xudo qalasa ikkinchi. Baxtiyor, bugun sevasan be ikkinchisini? Bugün ikkinchisini Baktamin plantasin. Fosfomax ya. Baktamin 2 litr, plantasin 2 litr, Fosfomax 2 litr o. So bugün sevemiz, söyleyip durup suga tayyorlaymiz. Xudo qalasa. Bo'ladi Baxtiyor, xirmonga bereket bersin. Kegeyli rayoni. Hı? Kegeyli rayon. Qaysi fermer xo'jaligi? Isker Tapsker. Bunu qarama. Ya bir bunu alasan da mı? Burada da. Xabarlarni esib o'tiraverganmiz. Rahmat sizlarga de rahmat. Xudo qalasa. Alloh barakasini bersin, zo'r bo'pti lekin. Yerdan buyursa nasip sağ. Qalamam bu yer. 77 lira beredi mi? Xudo qalasa beredi. Kegeyli tumanidamiz. 70 sentner kutilyapti shu yerda. Polni plantasin, sparagin, baktamin bilan ishlangan. Juda zo'r. Suspenziyalar foydasi. Молодец, Alloh barakasini bersin. Mana Taxiyatosh tumaniga kelgandik, paxta g'allalarni ko'rgani. Bu yerda bir xursandchilik ustiga chiqib qoldik. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasida birinchilardan bo'lib qovun pishibdi mana. Navi nima buni sorti? Eylül. Eylül, Turkiya navimi? Türkiye. O'zingizlar yetishtirdinglar. Hali sotuvga chiqmadi, Ya, o yeni ichi. Alloh barakasini bersin. Qancha maydonga kelgan edi bu? Yo sinovdami? 30 sotik. 30 sotik. 2 milyon. Qalay mazasi? Zo'rmi? Отлично. Alloh barakasini bersin. Jambosadan sal boshqachalar ekan, ya? Azg'inda yo'q. Jambolchanim dami var ekan. Ana bir abınavattam damini. Shunday, abunavotdan ham bor. Qanday sot deysan? Veha sot. Veha? Qanchadan yegildi gektarga? 200 kilodan sevibdi. Taxiyatosh tumani Alisher fermer xo'jaligi. To'liq. Alloh barakasini bersin. Haqiqatda zo'r bo'libdi. Tak, yine baktaminlerini qayoqda sepding? Tak birinchi savluvi 11 aprelda sevdik. Yovundan keyin da. Birinchi ishlovdi. Ikkinchi ishlovdi. Yurdik. 2 hafta o'tib yana bir sevdik-da, bu yerga jana kasallangan oti bo'ldi. Shuga sepdik. Sen nega ya? Nega? Sentrga. Nechi chiqdi u o'zi? Sarg'izdan kasal. Bultir sizga aytib ko'rsatdim. Aha. Сөйтіп qanday? Şuytup hozir yaxshi deydi. Topshirmaganda yo'q. Oyoq biroq grom ekdik oyoqqa. Kasallikka 3 marta sepding be sonda? Oyoqqa 3 so'ydik, mana 2 so'ydik. Baktamin plantasin sparagin. Sparagin 3. Молодец. Firmaga bereket bersin xudo. Birinchi suvunda Bugün ne berdin? 200 kilodan karbamid so'ydik. Birinchi suvunda. Aprelning birinchi 10 kunligida. Bo'ladi 200 kilo. 300 kilo karbamid ya. 2 marta baktamin plantasin sparagin sevilgan. Amapos aslında. Amapos kuzda 300 kilodan so'ydik. Aslında. Quruqqa. 300 kilo amapos, 300 kilo karbamid so'ydik. Karbamid ya. Azot ne berilgan yo'q. Azot berik desa, yig'valanib deb qo'rqdim. O'sib ketdi. Действительно, как-то
Бидайдан уже ағарғандан-ақ белгілі болады да, бидайдың сыпаты. Өзі сарғайып, бидай Олар қырманыңа берекет берсін. Бұл Алишер деген шәкіртіміз бұл. Сақчана. 2 жылдан бері бірге істесіп жатырмыз. Тақаташ районында күшлі агроном бұл. Biz kepkada ham bunu yaptı. Eski şakirtliği. Ya kepke yemem. Allah barakasını versin. Değer büyüktü mü nasıl yapamalar? Hiç şey yok. Prestijli söktün ya bulan. Üçüncüsü keçe Ana börgele degeni. telefonun başında gelip kaldı. Rosa şirin. Dördüncü yılında söyledim. Şeker miktarı yukarı kondu. Ya kaymaktan basıp söküp basalım kan her şeyin sen özün ayıp vereyim. Prestijde birinci söylüğü 40 gün degende başladım. Toğun değilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kuda kılışı 1 gram kurt purt yok. Uzu sügüyen yet. Bırak dedim pişemeyindi. Qovun paşasının lichinkasiga o'tganlar ham ishlagansizlar, ha, prestij bilan. Ava. Bu ikkinchi yili büyük. Qarbiz mına yandı, qarbiz atız mineki. Былтырда сондай qilib Alişerдің nesinde sınadık mineki birgelikte. Alişerдің өзі basında жүрді. 2 mərtə su içti, bol sudan tağaman endi. Boşu bermeyeyim. Бірақ сеуіп тұр. Söylemem. Araсын неше күннен септің sen bunu? 10-12 gün arası. 10 күннен да ya? Біздің жағы нелерге 10 күннен септесе, 12 күн себеді. 10 күн болады ау действительно. Көпшілігі 10 күннен кеш болғанда септің бе? Keçki ova Şam'dan geçiyorum ben. Prestige Plus'ta hazır. Prestige'de nişi mərtə septin? 3. söylüyor. Yerden Prestige'de 3. 16'sında mərtə septin. 4. söyledi. 16. kişilerde. 16'sında 4. söyleme. Prestige Plus'ta nişi mərtə septin? Bir iş yumlağı işletmedim. Karnımızda işletmedim. Karımızda var. Oğanam silete ver örümüş ekranayı. Oğanam bir söğü jüveri ver. Karnımızda da vurgun tekkene degen pişip başlaganda payda boladığında tüdülür. Qay tarozni ham ko'raylikchi. Endi qaram da. Жақсылығы. О. Bunun Prestige'дің абзаллық жері қауында кеселlik болмайды да. Мына қарам. Бірінші жерде. Hasharat zarar kunanda yo'q. Ова. Kesellik болмайды да мына қара. Қауында не? Ешқандай. Kızı beyaz zat жүріпті içinde. Hamımız пайдалы, haşerat не, насекомалардың бәрі жүріпті еместе. Zo'r, Alloh barakasini bersin. Bu ana günün doldurgan bilen pişmekte. Biraz aynı öterik bakkan. Uzun pişedi ya. Kurt pırt yok da kılası. Zeynep al bir kütlesi yekileyim o üçün pişirme bilmem küçücük etse Ya pişiredi de pişiredi. Avval qovun paşasının lichinkasi kuzatilgan bu yerda. Yo'q. Qovun qurti. Qovun qurti. Yo'q, avvallari bo'lganmi? Yo'q, постоянный bo'lgan da. постоянный. Lekin mana Prestige yurgandan keyin kelmaydi da. Hozir yo'q, ha? Hamma telefonlarda Qoraqalpog'iston bo'yicha barliq yerda bor u. Bu ozgina Qo'ng'iz fermerga o'tib ketsa, Qo'ng'iz fermerda bor bo'lmasa, Hozir bizlarda kechda borib plantatsiyamni yertib, tuxum yertib qo'ydim, jeb bitib. Olam ekdi, qurg'oqlay men bunani ekdim. Bizkin ko'rib, kelib ko'raveradi, hayron qolib. Sening jering kuchli debmi? Gap odam emas, sel boshqa bir siri bor onun. Birdan net qo'lab ketdi-da u. 3 quloq bo'libmi? Palak tozada qarang. Stressga nega tushgan yo'q-da? Bitta ham dog' yo'q. Bugan ne? Buganda sevib o'tsan qo'ya Prestige'ni. Prestige buga so'yganim yo'q, tek qovunga so'ydim. Bugan sevmaysanmi? Sizin ana 5 litrimizden bir 400 gram alganca şu keçeye kıldı 5 litre. Bunaqa endi ja o'rgimchakkaniga ishlab berim kerak, главный. Şunu söylesem aytib o'tirman, kuzga bu qarmiz tamam bo'lmaydi ekanda. Bir marta ishlov berib qo'ysiz, so'rovchilarga qarshi. U Prestige Plus 4 ta so'rovchiga qarshi-da. Oqpasha, Shira, Trips, 5 o'rgimchak. litrimiz bizga 2 marta so'yga yetadi aslında. 1 gektar 30 sotik qarmiz. Bugandan Prestige. Yo'q, qurt bo'lmasa. Sevib. Sorti nima buni? Hollar. Premium. Qaysi kompaniya? Bu Amerikan. Amerikan. Amerikanskiy.
Bollar premium. Alloh barakasini bersin. Hosildorligi yaxshi ekan. Ana bir O'yinda чистый органический bo'lib chiqadi-da. Ha. 1 gram necha qilatmadimi bu ya? Химический инсектицид-ya. Adimi. Kilodan teshib karbamid solindi bu. Bo'ladi. O karbamid sag'andadan ishdagi o'toq kuydiradeganda boshqa sog'liq. Endi sen bo'lgan bor-ku, bir imkon qadar kalisto sevib yur bu. Bu yoqqa da bu yoqqa. Kalisto. Ava, kali. Ana qolgan tuynuqlarni yaxshi bo'ladi. 10 litrga 40 gram. Nega qo'shilib Presiz bo'ladi bu. Ne hasıl elementini qaraysiz. Mana. Element tiyuni qaraysiz. Ne? Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Alloh barakasini bersin. Mana Qoraqalpog'iston Respublikasini Shumanay tumanidamiz. Hammaga mana respublikada taniqli O'razgul opaning dalalaridanmiz. Juda ham bir shijoatli, mehnatkash inson. Doim biz bilan hamkorlikda ishlaydilar. Yaqinda YouTube tarmog'ida ham Duysenboy og'a bilan birga videolarini chiqargandik. Juda ko'pchilik ko'rib, tomosha qilib, bu haqiqatdan bu Qoraqalpog'istonda shunaqa dala bormi deb unda 5 ta shona kuzatilgani berilgan edi. Mana o'zimiz ham guvoh bo'lishga harakat qilib Qoraqalpog'istonga kelib, mana opani hozir duolarini oldik. Xudo xolasa dalalarni ko'rib turibmiz. Juda ham yaxshi natijalarni ko'ryapmiz. Hasharot, zararkunandalar kuzatilmayapti. Vegetatsiya juda yaxshi, generativ organlar rivojlanishi maromida. Sababi bu yerga Vactamin, Plantastim, Sparagin preparatlari, biostimulyatorlari bilan doimiy ishlov berib kelinadi. O'tgan yil ham juda yaxshi natijalar bo'lgan. Hattoki opam mana bu yerda Shumanay tumanida seminar o'tkazganimizda o'zi nutq so'zlab fermerlarga tavsiya berib, mana shuncha miqdorda daromad oldim bu yil paxtachilikdan deb juda ko'pchilikni lol qoldirgan edi. Ko'pchilik ishonmagandi ham. Chunki o'tgan yil ko'rdinglar, hammaga qiyin yil bo'ldi fermerlarga. Bu yil ham mana oson bo'lmayapti, lekin opamiz shu qiyinchilikdan ham bir yo'l topib, mineral o'g'itlar sarfini iloji boricha minimallashtirib, biostimulyatorlardan foydalanib mana hosil olib kelyapti. Xudo xolasa bu yil ham inshaalloh juda yaxshi hosillar kutilyapti. Bug'doyda ham, paxtada ham bu yil Shumanay tumanida mana hozir yo'lda keldik. Paxta juda ham yaxshi. Mana bu dala eng oldilaridan ekan. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Avval Xudoy rahmet sizlarga. Avval Xudoyning arkasında mana sol yanvardagi suv bilan sol 8 aprel kuni yegildi. Осы darajaga bunday bo'ladi deb men o'ylamab edim. Mana sizlarning preparat vitaminlarning arkasında meniki осы darajaga akeldi. Minnetimiz meniki bari былтырам sizlarning bergan neleringiz menen 42 sentnerden paxta alib edim. Beylam Xudo xolasa nasib bo'lsa sol
40-42 центнерге барамызбай деп отырмын. Әуелі Құдай қала берді сіздерге рахмет, сау саламат болып отыр. Мені біздерге берген сіздердің сол айтқан насихаттарыңызбен ішлеген екен. Менің даламда тұрсыз, мынандай болып тұрды. Сізге көп рахмет, Дүйсенбай інім саған көп рахмет. Әуелі Құдай сонша жерден келіп, мынандай треп жеп жатыр, мынандай деп едік. Барлық жатын инжо, жағы колесто, амизол ярым литрден беріп, 11 май күні бірінші суспензия болды, 24 май күні екіншісін қылдық, 3 июнь күні 3 Құда қаласа бүгін мені фосфорын бәрін беріп, 4 осыменен Құда қаласа суды ашып, пақтаның несін жұмақлаймыз. Онан кейін Сәржан, Чиканқы, соменен аманшылық болса әуелі Құдай, онан кейін қала берді, сілердің арқаңызда тәрезге барамыз. Рахмет, сау саламат болыңыз. Қырман қайры. Бүгін азыр қайсы нелерді себесіз? Сонда бүгін Құда қаласа? Пластиатин, спрагин, бактамин, Uchalasi gektarga Икар фосто одан кейін, е? Икар фосто, сосын фосфор макс, Фосто макс бар. содан кейін сорға Салтипро. Салтипро, шорға да. Ава. Кармавитін сеуіп, бүгін енді сол 4-ші Болады, берекет несіменен болсын. аманшылық болса, мені өзіңіздер айтып отырсыз, 2 күннен кейін гүл шығады деп отырсыздар. Сол бәрі сілердің біздерге берген фермерлерге осы не қиыншылықтардан шығып, осындай аз расход кетіп, көп дарамат алсын деп, осындай препарат нелер шығарғандарыңызға рахмет. Рахмет. Мен Сау болың. өзім лишний және бір марта қайталап айтамын, Қарақалпақстанның фермерлері мейлі не десе со десе, мен өзім сіздердің нелеріңізден нәтижесін көріп отырдым. Рахмет, сау болыңыз. Міне өздеріңізден куәсі болып Тура. отырсыздар мінекей. Неше килограмм химиялық төгін бердіңіз атсыларға? Төгін. Селитра, карбамид. Кармавит 300 кг бердім. Аха. 200 кг азот бердім. 200 кило селитра бердіңіз. Сонымен болды. Болды, кеше бердім. Молодец. Өйткені жылда 1 тонна, менің қасымдағы мына фермер 700 кг-дан беріп отыр. А мен оның қасында мен қаншаны ұтып отырмын. Дұрыс, естібейді. mana bitta narsani shu yerda aytmoqchimanki, Duysenbay bilan mana Qoraqalpog'iston Respublikasida hozir 2000 ga yaqin fermerlar ishlayotgan bo'lsa, buni sababi bitta. Chunki Duysenbay mana qaysi fermerga qancha tovar o'tkazgan bo'lsa, albatta uni orqasidan natijasini bilish, masalan kechasi 12 da masalan sepayotgan bo'lsa, sepayotgan vaqtda telefon qilib Duysenbay og'a gektariga necha litrdan edi desa, orqasidan hamma qiladigan jarayonlarigacha tushuntirib beradi. Buni mahsulotni maqsad sotib bilan o'tkazib qochish emas, lekin shuni oxirigacha, hosiligacha buni davomiy maslahatlar bilan, tavsiyalar bilan berib borib, Duysenbay o'zi erinmaydi. Mana men o'zim ham masalan bizni kompaniyani bu eng muhim tomonlaridan biri, mana men o'zim qishda kelganman. Bu paytda bug'doyga suspenziya boshlanayotgandi. Mana endi yozda hozir natijalarini ko'rganman. Endi Xudo xolasa oktyabr oyida yana kelamiz. Unda paxta hosilini ko'rgani. Fermerlarda biz fikrlarini eshitmoqchi bo'lamiz. Qanaqa fikr? Agar qaysidir preparatimiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, buni eshitishni xohlaymiz. Yaxshi ishlayotgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Shu fermerlarning fikridan kelib chiqib, biz keyingi faoliyatimizni, keyingi nima qilish ishlarimizni rejalashtiramiz. Shuning uchun mana Duysenbay og'aga juda katta rahmat. Fermerlarni mana kecha Amudaryo tumaniga bordik. Bugun mana Taxiytosh tumanida, Xo'jaylida bo'ldik, Kegayli tumanida bo'ldik. Hamma xursand. Mana endi hozir shu managa kelib, opamning og'zidan bunaqa chiroyli shirin gaplarni eshitish, bu ham boshimiz osmonga yetdi. Katta rahmat opajon sizga ham, biz bilan ishlayotganingiz uchun. Dehqonchilaringizga Alloh barakasini bersin. O'tgan yil 42 sentner bo'lgan bo'lsa, bu yil 50 sentnergacha hosillar bersin, Xudo xolasa. O'sha xursandchilik kunlaringizda ham kelib biz siz bilan sherik bo'laylik xursandchiligingizga. Kattakon rahmat. Rahmat, rahmat. O'ylayapman, mana 2 gektarga ketadi. 1 litrdan beramiz sizga. Aha. Nima bu? Ko'rsatib qo'ying. Икар фосто,
Ava. Ikarfosto gektariga 2 litrdan Yo'q, baktamin. ava. Ikarfosto yarim litr. 1 litr. 1 litrdan Gektarga 1 litrdan. Ha, 1 litrmi? Ava. 1 litrdan. Baktamin 2 litr. Fosfomax 2 litr. Plantasim 2 litr, Saltiproda 2 litr. Sho'rga qarshi Saltipro. Gektariga. Ha. Mana bu yoqqa keldi. Bo'ldi, jarımına kelsa bo'ldi. O'shirib tur jarımına kelsa. Matchni rastoy tayyorlab olamizda? Matchni rastoy. Tayog'ini olib kel. Tayog'ingni ber deydi, Marat. Tayoqda kelsa. Ikarfostoda aminokislota ham bor. Ekşilik salıngan joqmi? Nav endi qumshaga o'tirg'izatdi nima? Bu fosfor основной. Ko'tarib Qolda mumkin-da. Kesheni ishne mınday salapan chiqdi ku. Beshok. Bilmayman qaqning salapan ekan. Terib o'tirdik desem ben. Plantasiymi bu? Ava. Avaylamda kim yeb bo'ladi? O'zim piyasa yetishdi. Ko'rsatirasizmi? Turaver. Eyvallah. Bo'ldi. Davirsin o'zi aladi bu tushunmayman. Suga yetib paxta bormi? Bu Saltipro, ha? Jardi. Burun buluma paxta egilmagan, tortov yerlar bo'lsa, bunday yetib qoladi sharoga. Bo'ldi. Darda 7 litrmi? Ha, bu ham gektariga 2 litr Saltipro bu sho'rlanishga qarshi. Davo. Yo'q, qilmasa молодец, ana chekin so'run. Al. Qo'ymaysan. Qiyolmaytin jaranan yig'laver. Fosfomax ekan ha bu. Shuncha dala yetiladi. Esting. Yani to'g'ri ishida uradi. Kecha qarab bir kuch yuradi. Tushunmaydi. Ne, ayağım ne yapsın? Baktamin. Ol bir gel. O. Bunda ko'p yo'q bunda. Ava mаған жауғанда болады дейді осы. Bizga tartib ketdi ya, yer болады. Bizlarga de жауып еді. Javoda Baktamin 2 litr gektariga. paxta degan az yerning kuchi qolmadi. Paxtaga bermasang bermaydi. Bu Anani qatarga qo'yadi. Mınani quy. al bo'ldi. Qiz men quy. İki avludagi azanda